la dit why MC Anatie. ane de mar mangich magwegwe pe chomo ye kere Ye. Ene long ko le. ade name Ala are kom dang. man ene man palo dira dong walo tiam dong wala No, ba ene parti an bene. palo tiam it's okay Waru. apoy mata Mufo. ni ana ti worne Wote ka yele kere mono. apoy mata mer now ameta wacheto straight in mer kwa balchawa anero inge kuyi kome makuyi pa me primary kar mon pa na ren general election kar pa na ren now in northern Uganda lokata ni gen go twala MPs madung twala onyo kare pa go twala en mer mono dong lok me campaign ento anena ya gikene kweyo bertie iba Caribbean mono iba ka underground matek twala now la pentiene yin machal yin piri kene ikwer ne pa na ren mat fote mono na ren mat fote onyo tere seta Ikuwa na pena. eno ni chalo tere seta Indi waje pe anniversary no megi dongo o ma pia na ngwen. ane ano do mo apiara ngwen pa na ren e kwero O ma ampa kwar because pege luwa kono. Ampa be dan man jare yop mo ma pege luwa. Dok bene jeme pata ka mono paro e wiya because lubo Juma pata paro e wiya. Angi mero penyo la penyo duong kenya to. kidom ni ano tere seta kono Pa kwar akere kane mera kwe tare sita. Akwar tare sita pieni ni babana obedi ken jomo ukreti de tare sita. Mono joma go yele matak pe NRM pagan NRM bini ke. Mera kwe pe en. Ede ke waila mien mabe te ko miel bi abamori. Be ba miel ni nom kameta be pe manyuri ke miel manok ker pe miel mabe. Lu pe ba cha ba da pe ne rajani. So pa kwar meme waila da. okay Pa kwar yele ni fora ay ki dama politiki chuye ko mo na de ki chuye ko pe brona mo be kansila ko anyo no oporo ate ki chuye ko pe o mar mo no mira chume be class mo nda chu por so no pa ko so manyo pepe ke cheka kwer ne no gino che cho en ngat no che cheka kwer por ne mano pepe tuan balo wat man matek kidong ben me ario aneno enare pegi tika kwer ne ano ki keto chuan nano ya ko ma yang go kwer ma ali bachel gi mia bungwan gi piar bor ya bichele ero ko nyuno anero gitimo ku gi kwala pe kiro yang no gitu they are very proud what is happening they are not celebrating as usual ingeo NRM do be jala independent day nowadays people don't celebrate independent day dambe kwero wuro pieni down take a doctium copy mo ma knock ko mo ma loja chonya pa mo no ni down take a dog ma knock so dana pe tika kwero romar ma gani pa NRM jom dokot ma kwero tie anyo jom man tie ma kwero pa why they those are the original NRM but the kwero because no the mama knock to dogo mo manyoto no iti watini juma mer dungu juma dong ginan gi kwero ni pa NRM mun the big shot government kere juma no tie staunch NRM supporter there are few strong NRM supporters but most of them get it best lo ke chente an ke cher neno mo ti jo kere timo ko mani wa ni no mer no pe cher ku e on piano du gi tu twin no pa ma go bere mi no cho ka bor no wa ni no mer pe yele me cher yo manyora ri kan go bere mabe yari kare mo go no go bere mabe anyo those are the NRM mo ni ma wa ni gi no ke no bale no ko no bale tu er piano wa bore ko so those are the reason why lo NRM nowadays they are not celebrating they are celebrating like those days in 1980s after 1986 upwards maybe around 2000 actually 2000 no because ane bolo we met 2001 I witnessed even bolo we met 1996 I witnessing but some gerri atu waje je muti me kono because na di barracks ana waje ni baba na bere jomo kilo kamene de ba yes it's okay manyoto no dong now angeo ni ya ameba a good way manana manana tama ngome ro mine okay just like you tama ngome ro mine bodo dire paga do dire pa NRM jumati NRM do dire mati NRM amin at least we ko yungo kwe pa NRM bet powerful as man ker down ni okay nyo inega gana ngome missing we kwe no do ko kero no tikerini wiye merja ya ngeo kombeni ni
kano NRM pegengeo NRM Youth League no mer ke empowering in fully Mm. jo ma gilwong ni NRM Youth League jo ma mo agit la pen at least from age of 38 anyo age of 4 to do get pen no mer ko ni gubbe tie man no ki piole ngien ma ke wachni these are the NRM Youth League mano ke empowering ngien ke fonyo ke mar lobo ki pege fonyo ki tim fumi ma gwa ko te kana tini Kunyoni. fonyo ki mar lobo ki gwa ko nying party because this party has to be kept as a legacy Okay. era ngini jomate ka gwa as a legacy giti ka yele ki chete era ke mir pa ngarma chete chen ti pa dog out man not full era ka ni chung ni kana eni no ke ba ko do eni no roma pa de peso ke na me ke ti ma pe do dir ma don ko e tu tegi what ko gini but the young generation in order to keep the name of that party and it remains as a legacy. You can have a legacy, it was destroying your legacy within a small period of time or within a small time. When you adapt me ni NRM makunyoni ye popo ka pia che. NRM ni NRM yo poka maraj. Yo poka mama pe. Majuto be one poka pa NRM makunyoni we ko o we o kwe pa NRM peti. Wa kwe pa NRM peti kata chona. Ti NRM magiti kichete. Magi di kichete magi mere ni party na mero beri system. Wage guak party eoni. Era no ke kom no numiri kom no pegi ti ye. Okay. Ti NRM mo ni bulu man magi ni no man nok ma por ki jam yap. Mon man nok. Begi di kenyo ki ka por me ni wano NRM chame la ke pe. Ki do mo tiki mo ni mag dog ot mag yena ku kile NRM. O we ko dong ne cha kero o poko ne. O we ko kwi me masaka be ma terful. Yeah. So kera ne an kere recounts me masaka votes anymore. Ibiro ni ching pa jumu ke ma de don be ti e bien look foot peti very clear. American look one of the statement from nya la mega mega chung kere ni na mere this na mere and someone kono na mule kono ama. My auntie no party ticket no. Kida bera look pa lawyers ma mege. Ani angni before that votes recounting la mego jane ne da ku jar ko ma hotel gen la didlo so loga ki logo no bangi ingio pomero cha presiding officer mo ma chalo ngol ko ke kana pressure no ramo ko ni bele ne ka peti ma kata meta ke ni ile ma ka tebe beri kumi me cha reform so mugata kon poro ki kom lo gen gen be no lo da ni chim ma ka bira ke background e no ti ma ta to era ke kom lo gina ne tik pi mama dano lo the entire in fact talk we lo magi lo ber timen you box me kuyari magi no tiki nyingar ci kan enamati NRM ba ay gina ke tuegi dogani the code does seal match seal no pe matching ngolo lawyers pa la mego me people power ber pe they had to withdraw simply because no pegiti kan lo kirno ci ngero keneni go withdrawing so go kwama kwini ki recounting kwini in the absence of the witness from the other side don't wa be okay jo kan wajini kineno kon mutaka convoy kon panga you know the woman me ke bol ki gena ke tem ke recount pe recount ke timo the woman so cha ngwan me the woman cha bit no fogiti ka yele ye so po beri yoto to jo kan wajini ke bridging gena ke chente po beri kelma ma pore there was a lot of irregularities mano ke kom check no pore okay but good enough na ko dakhe court okay now watika summarizing do ma lo pagi kuyen man masaka yoni now tama ngome mio bolo dir pa NRM ki juma na lo ye e Uganda tama ngome mio wek ngo ye obeto free and fair pange penge mara NRM to bal NRM ko lo ke ku we come no getting illegally yes. illegal for Joma Ido because it was about the candidate by NRM ki candidate by National Unity Platform opposition and the party in the system yes and then e kar me kwano be me timu recount aside pa opposition me dano be so e only nyurni there's some head knocking there where mo ju jana bu luor bino kidum tama ngoma no iro me ne we ku yero ka to mamonya ki kwano mo ka ti mano ti very en wa wa ni gena ke lo use league me robetie ki chak building those new generation those youth maybe na ka gwa ko party on peke team bomi no ti twin joma ti teni ni wen joma ti system ni mbir ni wen to di board okay tamma to mi ni board ti achili kan ka peke mer democratic processes
ikirne bolo kui because electoral commission geti check na guiding yen check na guiding kede kui ba kui beri yomati market or pole wengi da geti ge pasan bare apa ga de tamane gele ti check ore no check ne kedi geti kede di check ne actually you go make bet the opposition check geti ti ke ko ngage you como opposition lo wen manyo repete me kom jumati government repete me kom jumati government because chim gena videos tiema nyorne gotimo tema po power ma pele check no kana dealing kedi no me dealing kedi manyorni kado peke me democratic processes it's just a matter why any pete pa the chain for gena chain pa taxpayers money let the process just actually look about the people okay keep dissolving multi-parties creating in 1995 so they have to dissolve the multi-parties and in 1995 America mwaka no mwaka di mwaka bini piada manyo ni kita you dissolve we po ba chain badan because the biometric machine make will ni uti gom councillors poti gom presidents poti gom MPs poti gom MZ5 okay so it is all chat do report chele ka right na foi ma tak to mera foi mer wa kiritian en ngo mana mebe dan ma wa be ma following account in your one in gun yang ben thing is going on and how they are doing things in Uganda. Now, when you can pay Yabu, we give lock in the peg in young or vanity on ground that way. So, for my tech rather in your material, beyond mobility online, a Romachati, TikTok.com, Commander, YMC, it's your YouTube channel. Dark hole politics. Yes, a Romachar Kono, a liking in Nano Jim Babino, where all the baking it videos more can batika beyond a foil.